sočan, mekan i čokoladan. Ovo je banana bread. Najukusniji hleb koji ćete ikada jesti. Idemo na pripremu. Prvo banane. Idealno je da iskoristimo zrele banane sa tamnijom korom. One su mnogo slađe i lako se izgnjače i sjedine sa ostalim sastojcima. Vreme je da izgnjačimo naše banane i prelijemo otopljenim buterom, dodamo šećer, vanila ekstrakt, jaja i malo pavlake za sočnost. Promešamo sve dok ne sjedinimo. Sada suvi sastojci. Brašno, prašak za pecivo, soda bikarbona, malo soli i cimet. Prosejemo. Sada polako kružnim pokretima mešamo dok ne sjedinimo sve. Dodamo malo čokoladnih dugmića i promešamo. Pripremimo kalup, nauljimo, stavimo pek papir i sipamo našu smesu. Izravnamo i pospemo još čokolade preko. Ide da se peče 55 minuta. Izvadimo iz rerne i ostavimo da se prohladi.